It's a depana. Every single a depana. Ghana for money be a man film. Fame keke. It me can say it be a control, sir. Fame a control keke. Fame, what no ma fame control. It fame keke how be intino. Any producer be a or best sign intino. This a go home and ma producer no da. Na chese se bulletin swat na wa ye no se as wo se nkura ana we akura obese ache no wada na se chese se woni eboni eda man na chese ne yire ni bisa be pie so na se no na liki ana wasa ache Wendy Shay sa na sa ada ne die na ekoso yi senye omoye no sesi no senye emanfo ahwe ni ye ase Ghana movie industry ekofo no saa no mahwe ni ya music industry super kofo mu eni na oni enya saa nyoma no asemwe pa de madwene ho amenti ase o because utimi ekase Ghana for na nkase edie de sikadie chese saa nyoma no na ewe adi so edie chese Ghana for pay for edie na ye omo de sikadie ene nkuradie obabuo nipa na so obuo we de sikadi enti me kan say wo bullet no kura according to wagini chen again ana wo ne be ma no enti wo hwe na enti wo yire pa wo ti akura no wo nware no wo nya no hwe chese wo bua enti wo so ne da na se Wendy Shay ohia mobo ma twene wo amenti ase se wo ne da it is easy no woni na dane isi ababonte pa di crown pa di enimguase eni okaniba nso wo ye kaniba enimguase emfataw enimguase ayigu nti efe fame keke utimi tena ma fame e control adinti na won control fame utena ma fame e control aba Wendy Shay just mintiase Ghana man funi bi omo ni na okra this obebu this we hu se we star this we hu se we si o ma ne nka kra so open o se matiase ama no ana star we de me pe no mi ade Wendy mo ni na ho because fame no wo na chi no fame bi alu o e ho ni skani bi alu o na bi o ye star bi alu o ye gina ye pe Addo. So be film continue was say producer bi obi so mu no so go na man just say Ghana man aye sad na one brand sad na Nkansah and say o go hu producer na they say wono ye bibia obo mu aye star Mr. Mu amugo na munyanya za Mr. Mu moni na o ma mu fa mu nkose bia o ma producer na ase director we no da ana ase wo do o pictures naked picture che director we ya obe mu aye star moni na o ade Wendy Shay moni na o na de na aye ne mfata o